Majra Jusla. Ja sam Lila Amerika. I ovo je naš model DNA, DNK ili dezoksiribonukleinska kiselina. Dobar dan, ja sam Esma Marić, ja sam predstavljam DNK model. DNA se nalazi uglavnom u jedru. Svaka molekula DNA ima osnovne jedinice, to jest nukleotide koji su spojeni u lanac. Nukleotidna lanca koja se sastoji od petogličnog šećera i fosfatne grupe koji su uvijek povezani azotnim bazama. Azotne baze se nikada u potpunosti ne dodiruju, nego su povezane vodonikovim mostovima. DNK se spaja principom komplementarnosti, odnosno adenin uvijek ide sa timinom, a citozin uvijek ide sa guaninom. I to se nikada ne mijenja i zato genetski kod uvijek ostaje isti. Zašto je bitno udvostručavanje DNA? Isto da napomenem da je DNA jedina molekula u živom svijetu koja ima sposobnost da se udvostručava, to jest umnožava. Izvali smo. Udvostručavanje DNK je bitno zato jer je ona prenosilac svih gena i mora se ponavljati DNK šifra kako bi sa roditelja na potomstvo mogu da pređe. Znači, molekula DNA je genetička šifra koja omogućava ponavljanje bioloških osobina iz generacije u generaciju.